kad nam toliko nedostaje pozitivnih priča, donosimo vam jednu takvu iz Teočaka, male lokalne zajednice u Tuzlanskom kantonu. Upravo iz Teočaka krenula je nezaustavljivo velika količina pozitivne energije, entuzijazma i prijateljstva i ubrzo povezala Teočak sa još 4 lokalne zajednice u njegovom okruženju, Ugljevikom i Loparama u Republici Srpskoj i Saplom i Čelićem, 2 općine koje su administrativno smještene u Tuzlanski kanton. Sve je počelo tako što je 2015. godine grupa aktivista i aktivistica iz nevladinog sektora i institucija u sklopu projekta misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini pod nazivom Super građani i super građanke formirala koaliciju pod nazivom Društvo bez predrasuda. Cilj ove koalicije je rad na promociji pozitivnih društvenih vrijednosti i prevencija mržnje koja počiva na međusobnom nepoznavanju. Koalicija je ispočetka bila sastavljena samo od udruženja, institucija i pojedinaca iz Teočaka i Ugljevika, no ubrzo su joj pristupile nove članice iz ostale 3 općine. U proteklom periodu članice i članovi koalicije Društvo bez predrasuda ostvarili su izuzetno dobru saradnju sa koalicijama iz Bijeljine, Zvornika, Tuzle, Gradačca, Banja Luke i Trebinja. Do sad je koalicija realizovala brojne aktivnosti koje su sve zajedno uključile na 1000 učesnika. Neke od aktivnosti koje su implementirane u režiji koalicije su Međuopćinska ljetna škola demokratije Teočak 2015. godine, Međuopćinski omladinski forum Teočak 2016. godine, Škola medijske pismenosti, izgradnja i uređenje omladinskog kampa tolerancije, radionice slikanja, crtanja, izrade suvenira. 5 lokalnih zajednica koje su uključene u koaliciju imaju puno toga zajedničkog, a to su pored velikog broja prirodnih i kulturno-historijskih atrakcija i neki problemi, od kojih je možda najveći ubrzani odlazak mladih. Zbog toga se Društvo bez predrasuda od samog svog osnivanja u svom radu intenzivno posvećuje mladima, želeći na taj način poboljšati kvalitetu njihovog života te doprinijeti njihovom ostanku u zajednici nakon završenog školovanja. Svojim radom na promociji i unapređenju kulturne različitosti i povezanosti u zajednici, koalicija pokazuje mladima da bolja budućnost postoji i ovdje, ukoliko svi radimo zajedno na njenom ostvarenju. U realizaciji aktivnosti koaliciji od samog početka svesrdnu podršku pružaju i općinske vlasti. Načelnik Teočaka. Sam naziv znači da je to Društvo bez predrasuda i neka to je pokušava znači da ti ljudi bukvalno shvate da ipak smo jedno, da imamo različite vjere, da imamo različite kulture, ali da se to na kraju krajeva međusobno prepliče. Načelnik Lopara. Smatramo da trebamo sarađivati i živjeti na našim prostorima i biti primjer drugim sredinama dobrih i uređenih komšijskih odnosa. I na kraju, ko bi bolje izrazio suštinu ideje vodilje koalicije Društva bez predrasuda od samih mladih iz 5 lokalnih zajednica. Teočak, Ugljevik, Sapna, Lopare,